Dobrodošli još jednu epizodu Mafije 2. Danas imamo samo staviti, meni je sam auto, izvršiti do cilja. Snimao sam i drugu epizodu Minecrafta, tako da pogledajte, lajkujte, subscribeujte, postavljajte pitanja. Sada ćemo završiti emisiju, idemo do našeg samog cilja. Posle mislim ćemo ići neku malo bolju misiju za prethodne. Prethodna misija je bila dosadna, ali sad ćemo da nam će biti. Ako skidate mafiju, skidate preko Kikeksa, onda u torrentu instalirate, kad vam se skine torrent, instalirate je i idete ništa lakše. Pišite da ovo nismo snimili teksturu u Minecraftu. Pišite isto i da li vam se sviđa kako igram mafiju, da li nešto da promijenim, da li nešto da poboljšam. Sve mi smeta normalno, kada su nas policajci kupili bez džuki i sve. Sad ćemo da napišu kaznu, probat ćemo da pogledamo ako nije velika kazna za drugu vožnju, tako da nećemo morati da imamo da plaćamo. Ali ja mislim da ćemo uspjeti nekako da pomognemo, da vidimo sami da snim. Nismo ušli na postavnici. Pa sam ugasio radio u automobilu, pošto nije nešto znači Tesla. Pišite koji još je recenzirano sve mafije i Minecrafta. U komentarima pišite. Ili su na određeno mesto. Sam ćemo izađemo i ne možemo da pređemo, tako smo se dobro parkirali. Nećemo moći da trčimo, zato morate ovako ide. A ovi stalni prijatelj. Sada će vidjeti u pljačku ja mislim. Nešto malo sam poboljšao šuštanje, manje šušta. Tako da pišite šta još da poboljšamo. Da li da snimamo nešto, na primjer kako skinuti Minecraft ili kako skinuti mafiju, kako instalirati hamači, napraviti server u Minecraftu ili tako nešto. Pišite nam u komentare da li da snimamo tako neki desktop naš, da vam pokažemo kako da sve to instalirate, ubacite teksturu, na primjer Minecraft. To je najprostije što se može uraditi, tekstura za Minecraft je lagano se ubacuje. I sada pređemo na mafiju, to što smo pričali dosta o Minecraftu.
ne znam više ni što da pričam. Krao nam se svi nekako vizno. Krao nam se vizno skrivio skroz. Ja mislim da ja. Policija ima na svakom čošku. Ne može se brzo. Yeah, can I? Ovo može. Sada idemo opet do našeg cilja. Ali ovo pametno da se treba. Što mi je preušlo. Okay, let's go. And take it easy behind the wheel, all right? I seen the way you kids drive these days. All right, kid. Pošto Place is locked up pretty tight at night. ova baba ne voli brzu vožnju, stisnite su ovo No, but the basement i ne window možete da usually pređete is to that brzinom place. preko 40 na You're sat. looking for the safe, right? Yeah, how'd you know? Lucky guess. It's on the top floor. So Pređite the sad ili director treba da has tražite the test, key. ali ne mogu. Okay. So I go in through a window around the back, then head upstairs to the director's office, right? Right. And be careful, there's guards in there at night. Don't let them see you. Mislim da ćemo ići u pljačku, neko će mi kaže da budemo oprezni. Ja mislim da ćemo sad ići u pljačku sa mojim Joe. Nisam siguran, nemojte mi vjerovati, vidjet ćemo u nastavku misije. Dobar deo misije je kada vi jedna dobra misija je kada vi odete u zatvor i tamo naučite da se baš dobro vidite. To sam ponavljao već nekoliko puta, ponavljam ko to pravi. Tako da, ne znam, pišite nešto komentare da mogu da nešto drugo pričam. Ne znam, o tome kako sam počeo da snimam ili bilo šta. Pitajte slobodno. Dosta vas je gledalo prvi deo Mafije. Imamo, mislim, koliko 100 pregleda. Da to nije ništa koliko neki imaju pregleda, ali ipak s obzirom da smo mi skoro počeli, to je dosta. All right, kid. Drop me at the hospital right here. Dobro, Jesus, look, the office is across the street. Okay, thanks for the ride, kid. Thanks, Maria. sad ćemo da idemo brže. Pošto nećemo više da nekako sporo. Bože me, znači, babu smo dovezli na određeno mjesto i trebalo da je ubijemo. Mislimo valjda kako je vrisalo. Dobro je. Ne, dobro je. Ono kad se čovjek, ovamo je policija bila iza nas, tako da uhapsili bi nas. Dobro. Sad ćemo mi morati u pljačku. Mi sami idemo u pljačku. Imaju neke pljačke gdje ste vi i Joe, onaj vaš prijatelj. Sad ćemo malo da pišemo. Ućemo kroz prozor. Ovo je deo misije. Nema nikog.
nam objašnjava kako da zadadimo imamo pištolj samo kod sebe. Sada ćemo sve pištolje završeno. Ovo dobro izgleda. Zadavili smo ga. Ćemo se ovdje saželimo. Ovdje nam se stojimo okolo. Ovdje nam gdje straža. Ovdje, ovdje na pot. Možete da učete leš. Ništa. Evo uzeli ključeve. Ovdje smo okupili smo još jedan časopis. Okay, this is the director's office. This is where the key should be. Alright, here's the key. Now I gotta get to the safe. Ključevi. Idemo ovo. Da zadadimo od stražara. Evo ga stražar i sve. Zadavili smo ih sve. Uzeli smo mu pištolj. Izvinite još malo bolestan, ali sad ćemo da pređemo misiju. Neće trebati više. Damn it. Otključali smo. Kada bi odmah uzeli, vidite, ključevi s alarm. Sad ćemo da pokušamo da se ne uključi, ali to je malo teže. Tako da probat ćemo, ali ne već. Ja sam našao gdje je to mjesto isključivanja. No, nema već, idemo ovako. I sad. Sad ćemo morati brzo da bežimo, pošto alarm je uključen. Uključit će se svakog trenutka.
I policija će da bude, policije će mnogo biti, ima da bude mnogo policije. Požuri. Sad jedno bežimo. Vidi, alarm se uključio. Sada bežimo što brže možemo. Ne. Treba da pobegnemo, a ne znam gdje oni prozor. Ne. Ajde, požuri. Ne. Požuri. Nećemo stići. Ili ćemo stići? Ja mislim da tako nećemo, ajde. Dobre. Nekako smo uspjeli da pobegnemo, pogodili su nas pištoljem, ali nas nisu ubili. I super. Prešli smo ovu malu misijicu. Oni ne znaju ni ko je opljačkao, kako je opljačkao. I naš zadatak je opet gotov. Vidite. Vidite, oni su ovdje, niko ne zna ni šta je, ni kako je uradio. Tako da, mi idemo da završimo ovo. Još jedna misija je uspješno obavljena. Nije ovo mnogo teška misija. Imam mnogo težih od ove. Ovo nije čak ni srednja, ovo je baš laka misija. Auto je mnogo kliza po ovom snegu, ledu, sve da je. Evo da smo našli, gdje ćemo da budemo. Sad ćemo da požurimo da damo još ove papire onom Joe. Probat ćemo da ga damo. I evo ga gore. Sada da brzamo. I završili smo. I to je bilo to za ovu misiju. Sljedeća misija je da trebamo da obiđemo sve pumpe. I to je bilo to. Lajkujte, subscribeujte, da to na pozdrav.